رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. May palaguan sa agama Islam tukbalte rehelu in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab nin asal pangandaakan na pwede sikite ini na pagsarang sukulin ini suwe panya titibdaran atau akan mintinan ini samayan pagsarang sukulin si Allah subhanahu wa ta'ala. Namun manfaat pagsukulan si tewe ini samayan pangumulan diyan sa pandak-pandak diyan samayan dumengkip umat di helula itu maha may umulad di buwan tahun atau akan hatusan tahun pun sering kita semian si umat ini agak tumaho umunin pagsarang sukulanten si Allah subhanahu wa ta'ala ibu pagsukut asipin na rukake kabaya ini magtimok-timok nansi ini bisa si baliw ini may palagungan sa agama Islam sisang imininen maeseb si may kapung tinayahante maudu ininen espesyal ko atawa kan tartantu ko si may kapung tinayahante ini may dende. Wein taga kapatut Allah we taga ing kapatut putin aja Allah subhanahu wa ta'ala alaihi wasallam patut sinel lalu sandane yene painni at-ta'a yene pagtaat sindende lu si Allahne manjari in pagtaat in palanggungan si agama Islam suweri sa bahatinu niya dui sa panagnaanne duk niya samiyan tamananne pagi ada kala tuhut ni hajja in kabayan sin Allahun si rumain pangandakan sin syara sin Islam pagi in pagtaatin duk hududne, duk tamananne. Kaya bisara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Bisan sabkani anni elanu atawakan amma'nu in amma'in duk ina pene kaulama anten ganet niya palangke martabat nin atawakan darajat nin amansi. Sumagawanan si saili nin langke martabat den in hak den si anak فإن الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما bang samian doore ke watawa kandak de ke magsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala dinak samian gay tutte indue matatotele na sa ingin te bang Allah te atawa kan andate mas labi aula samian gay tutte bang pangandakan sin Allah nun sikaw meli sigut kalimi alak ini lai me siabu narasagan tutun bisan iya pangandakan ni sikaw bang samiaan kaya tahu pasu si sara si subjek ke paguap nyan barandek plan kita isulang si Allah subhanahu wa ta'ala nabine dake samiaan nutni Nagahek ka may kalalahan may pungkinay hek katadiwen. Asal mati niya kajagano atawa kan taliling may karendehan atawa kan kailahan asal kabayaan din magpaguwa andaran asal subay seksi manamal magpantalon piting magbadyo piting gay pisan pinatulungan
Sabat ko pege beauty ro pege lingkat do. Buadapun dumanian pangandakan sinsara Islamin iyan samian pemukhalif ini si kabayan Allah Subhanahu wa taala du kabayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May palanguhan sa agama Islam in pagtaati murah sinsara. Murah. Dan bisarano kaya naman karendehan bangkit pagnangasa-ngasa sa UN bang tilewanu tanot lo kepende bang ini hak sinillahin tinawi magtaat asal ganiya awam duk ganiya tamam asal mattan si sewa katawhan me kanakante me kisabi nga tawhan ne bang samyan de budjang laklas ne magumo 10 tahun 40 tahun 40 tahun mismo nakarak diki-diki katawhan ne yun bang ini hak sinillahin lu sandana asal atta mula-mula ini sudah ko magtaat silano. Nabuadapun keka naman kerendehan teku itu asal landuin pasulang den duk pabangga den. Landuin pamukhalif den atau akan panagga den. Landu manaman may parangungan sa agama Islam. Buinakan kewe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman ne samiyaan yene mag-mi'raj keka takipit ini Jelem narka jahannam magluma-luma ini nek karendehan. Baru may sipan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkupur atau akan nagga si Allah Subhanahu wa taala. Sumagawan ng nabuan ni panillahi ini yakfulna al-ashira. Ini nagga pasulang gaino sing kailahan de. Badapun may palanggungan sa agama Islam. Dumain ni hajjat ini sanyan tinuhut no si Allah ng perkala may hajji atawa kandak na kanambahayang widak ni ke magsadakka dak ni ke muase atawa kandak ni ke wini-inilay mismo samiyaan daak ni ke magtunukan na muda uwi saban bongan no pagkaduan mo iduse atawa kandak ni ke magpalang usi kasilan maglampa pagkaduan na duse atawa kandak ni ke magkilew usi samiyaan isilan ini na kinahin naging sila manjari. Parkala diki-diki dui bang payaman no me pung tinairin deh. Parkala dui diki-diki yede sana parkala ile. Sumagawanan asa subay tuhutno. Wajib sikao in sanan tuhutno ilien. Pegge banggay tuhutno pakaduan nuduse me panungungan sa agama Islam. Pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa inne والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق زوجها أو حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهو على قطب لم تمنعه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم sinapahan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabahan ku pa inna si Allah Subhanahu wa taala asal gaita tatune we indande indambua dande gaita we nu tatune inkapatut sintuhannun malaingkan nen suwe we nu tatune ruisa in haq sin ellano bisan pet asal ni we nu in haq sin Allah Subhanahu wa taala. May palangungan sa agama Islam indendehin asal katauhante diawa het martabat nin atawa kan pagkaanan si antara ni rukelane diawa sumagawanan kahit kerendahan ku itu tegak kita kuruk gue mata kuruk kaleku bisa du elaran pahali-hali bisa dia ngandak elane ngang gasuran elane ginasuran pero man sanyan hanunot dumen samyan melin atau rifq sumagawanan ginasuran haji penelanan ginasuran ginakbilin putunen dinag-iligid putunen, dinag-kinuha sinang lagnen, dinagsirat pinupuan anaknen, ng panduhante na panangungan sa agama Islam,
Pemainian kewajiban sin Allah pupuan at nak mulai atau akan magbiling putol atau akan magkuha kinakal damay. Kewajiban nuyen nintu sin anak nintu sin pinalano. Sumagawalan gara problema naman kita ngandak sa late. Sumagawalan suwe hanunot. Suwe samian bubuhan no hanunot. Okay, pa andaku atau akan anlaku. Bang manjari bilingon ko ako putule bangaron sa uzur mo atau akan samian lu kadisihan no. Sumagawalan manggaslan no inalangan. Oh haji. Hindi ko bilingon putule sa hinangko. Anu isab kasi ni pahat kyo. Nagdusihan lo yan na palangguhan si agama Islam. Alhamdulillah. Sumagawanin manggibaya Allahno dati muwal saune. Dasamian gasuranin in Allahno ngandak pagbiling puto atau akan makinain nila sihirang kusinalay. Atau akan nanantiyan sa nagsitato. Bang mabaya magrida. Bang magrida Allahno magsugur kyo. Bang samian gababaya. Hali-hali kyo. Dak esimian misara. Siya dak esamian. Yene misate basa sabsiya atau akan ngasuran iya atau akan misal sinan lau plama silano. Tagain elalun iulu si iye. Yene sinian surga nunduk narkanun. Panghap in pagtaat nun si Allano. Buhap in pagtaat nun si Allah subhanahu wa ta'ala. Makasik ni surga. Sumagawanan man nagna aman Allano latun si Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi nagawa nun sinuwat. Ganiya kaswaan kahapan si Allah subhanahu wa ta'ala. Tampar misara si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganiya pa inne dande matay. Ito mulianin atawa ka rin katahanin. Bang magtado pa si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganiya pa inne dande. Yan ang samiyan pasulang. Yan ang makapagdipag di atin sin Elane. Makabamulang kay sin pikiran Elane. Namang keudugalan Elane si kau buke sinan mole si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Asal masih kan sinelano. Esyaman tapit si kawin narka jahannamin. Patalibun kita ang manarka. Kamanhag si melella. Bangke usamiyan. Yan ang lingananne. Bangke lingananne. Pakalik yun. Pasapun. Dasamiyan palaytun. Man kita atawa ka naman karenlihan ko atawa kan sulibiku. Inulewe na parkala. Mubahat. Atawa ke. Atawa kan muwase keo. Inabuwase. Balik. Ang manhak sinlela lu si andane apabila in elanu ngalinganan kau pada tak kamanu atau kanda tak tepono sube kau samian ge magpabial sube kau pakale sube turutno sube kau samian immediately sambak Inglesin sarundun patudyo si elanu iya sawa hinang norma hinang ibahat. Kung magdekdak ataw akan magpasalay, ataw akan ngais kamunti kayo, ataw akan mag-apam, ataw akan mirito. Bangalingan in Elano, bisan inahinang no sunay kasinyahan patudyo si Elano. Sa iinhap sinalagin na panangungan sa agama Islam. Sa iinkapatut sinalagin luu si kaho kurambuha kung tinaikuran le. Takalehon pahat ininin. Dasamian haman-hamanan. Atau akan pahil-pahilog inkapatut sin Allah nulu si kau. Paggebag ini ng gawa no taparihala. Gawalo inahak sin Allah nun sebun bang kemole mole ke si sukna Allah subhanahu wa ta'ala. Mole ke si dugal Allah subhanahu wa ta'ala. Kwene bisrale asal la tuaddi al-mar'atu حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو
sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Nasayang din tabang kirita firash inelanon nalinganan kau sa miya ani ihapat sinan paghinangon atawa kan sulibinon latag atawa kan ihajat hapa may amu sanan musasalin atawa kan mubihin ingkapan na kamen may palangungan sa agama Islam bangal ingan may sikau in elanon bangka ulingan ng elano suwe ke patudju sarun doon suwe ke patudju sarun doon. Kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور bang painna in lalahin dingananne in andanen si hajatne hajatin na palangungan sa agama Islam ay kinayatur anil jima bang bebandu kasi pandig niya ande tatino ne bang elanong samihan dalam bilik ne bu samihan pip kapangkapang atau kan bakbak patip ini ne bang ini hajat ni bangalingan ng kau balik ke magreklamo pelinganan ne bang orang kana sa bayong nabuada pun man ko samihan ilangan endano ilang alingatan ne wagi pakale magnusya kami pain sa niya pangungan sa agama Islam apabila kayo sa niya ang patudyo PCE. Wa imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Bangpain na inlalahin ilinganan wena in andanen preta kamane atau kan tepon na dita pabakanne umus magripius atau kan gaitiri bu samiaan ge patudjupi si Allane ilag pinaglaanatan katawhan nuru sabang ina in laanatin pa inne at fardu minar rahmah nganduain malaikatin bang pengkau kinadugalan wa Allah subhanahu wa ta'ala nganduain malaikatin bang klapain pinaglaanatan wa Allah subhanahu wa ta'ala na po ada pun o kirambua pung tinaiku denne bang kau pinaglaanatan wa Allano bu pinaglaanatan ke wa malaikat bang kau pain mate eselom nga napamulaan mo sa dia manar ka jahannam na magpatalibon kaya manili dasa miyaan pahilan bang kailangan ang lano ang peneko rang pitu nekeo asa bang kinakali na salbani nin sandan ngeso pahat na sabi ni kasinan patudju ra sabi palayton dapat rasaun saya kasinan sarun doon patudju si lano hasupaya teddo no indrida duk asa Allah subhanahu wa ta'ala. An Nabi sallallahu alaihi wasallam anna imra'atan atathu faqalat ma haqqur rajuli على امرأته فقال لا تمنعه من نفسها وإن كانت على ظهر قطب ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر ولا تصوموا يوما تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت عصمت ولم تؤجر ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة حتى تتوب أو تراجع قيل وإن كان ظالما قال وإن كان ظالما Semua dande may palanggungan sa agama Islam kasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk pamisarane painne painne Rasulullah ina painne ka patut sillallahi lu jandane bakalihon bakala kerambuan sakaku atau akan saliku ini samiaan si besar buat dan lainnya painnya ke Rasulullah ina painne kapatut sillallahi lu jandane pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tamna'uha min nafsiha wa in kanat ala qatabin lagi matu ulay dendehin bang samian melumingan tala-tala
manaiksamiaan kura atawa ka manaiksamiaan jamal. Dambua aman hak painne silallalu si andane bisan kani andun oke rende napi atawa kan ngabew atawa kan deta motol nukeu manglai si kita tegegani asamian me ibil atawa kan me kura yang kurain tapi tere moto atawa kan sapi atawa kan kabew bangkau deta kabew oke rambua pun kinai kurende atawa kan deta motol atawa kan deta jib song pasakat atawa kan deta kapal atawa kan intak-intak di sakatan. Bangkau ini ngana lu elanu penne oke orang pitro ke perendik suwe ke patuju. Suwe samiaan gay teges nu elan. Suwe ke mag alim langa suwe ke mag duwe-ruwe. Suwe ke mag taus patuju pis elanu lay. Arakara samiaan baya. Ini samiaan. Ini husmus. Husmus kau. Nagini katauhan no bang ini sinlastay. Siya piniminusmus ini siya medbende magsalastay dinin. Sumagawa ng shortcut na mus-mus ni Medja. Baka magkailangan ngalingan ng kaya, lalo sa ikapagtudyo magtaos. Karoon doon. Dahil si madurungan ng time, darungan ng waktu, dapat ito, dapat tarasaon. Kaya nabita pa, wala tu'ti min baytihi, syai'an, illa biiznihi. Bang niya lay takakan ini lay sadak ke atawakan arta ke semmekke ini remluma bangga kau ini dinan atawakan inurungan kapatu tuelanu pa inni sikau balayanu ni magsadakka ke walau ininan atawakan arta malusikain pagsadakahun atawakan kinakan buwasiwen pagsadakahun dahil sila magsadakka manggiro pangandakan na sikau dahil magsadakka aman arta sin elanu le ini nila erta le bluma le da ke sen muane amalangkan ni sa bangyaru be personal sinu na problema ni may personal sinu ne ginwa anu ngara problema ne iya jaga istisna tisat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in fa'ala dhalik kana lahu al-ajru wa 'alayha al-wizru bangwe anu hinilang indamik kanirian ila samian ngurang kau sadakka man nimluma elano sigania idinne sigania pangandakan siga kata pangatawne inpainne tumbasle si elano pakale intumbasle si elano ine lalu tangurang wa'no aman panya aman sadakka aman kinakan aman semek dimluma nilai dimluma noy impala pangurung si elano uspainne si kauhin dengan pahala sa duse Embes kau angan pahala amman Allah subhanahu wa ta'ala ihati tedok nundusi me palanggungan sa agama Islam. Ihati tedok rusuk na dukputa lukdugan Allah subhanahu wa ta'ala. Nangkan kau rendahin pahali kau man perkala ininin. Suray tedok ngeddo yene undang-undangan sin Allano. Ngeddo kau la yene samiaan pil palangin sin Allano. Kemun magkahaplay sabi-sabihan tuwat mo, ina pangandakan na sabi-sabihan dagdagan no, bang dumain mo pamukhalit, pasulang si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dukina pe, wala tasumu yawman, tatawuan, illa biiznihi. Dugay ka manjari samyaan muwase, yisaw hek karida elew hadja, bagluhu en elanong siluma, ga samyaan magtulak-tulak, asal ginakyaw gemuase wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkanya anelanu lu siluma gekyaw dinak muase wa nisa hingga suwe kyaw mai siyete. Iya kami palanggungan sa agama Islam wa puasa sunnat. Mismu qada hati pahak. Mismu qada bangga roku isalu tabassawa ku si kitab ini Usaimin si ini sarhu ini TIN ini anu tadi min anu sarhu riyadus salihin sarh riyadus salihin tabassaku masih Usaimin sabutnya nan sininen painne bisan pain iya sa painne tatawuan nismu painne yana puasa wajib kama qada Ramadan atau kan nazar ke atau kan kafarat ke bang samiaan kaniyaanen niya pelai luga saddi pamusihanno bisan ke samiaan muas bang magkailangan in andanun elanun sikaw sa kesan batal mo puasen bangaru kisarwe so ito minurada sa bang ako lupa ito bagkas tapasa ko teriin iya sa samiaan puasa sunnat
mismo puasa wajib qada. Bangkaniyaan dan elalu magkailangan si kau asal hadat maghadat pa si kau suwe batahuin puasa nulay na palangungan sa agama Islam bang niya pa sa waktu saddi puasahan no pag mayad mo siya ng qada nulay. Pangalangan wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kau dina Tiyogay mo sa sunat, bang luwel lalong sila. Sehingga suway mag-izin. Suway niya alay pangandaat me. Suway niya alay bait me. Isang paubos na oras tuntemon na mulan lemuase. Paubos ka mo sa pangakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya magdusa pekew. Yasawe pakaduan mo pahala atawa kang tumbas aman Allah subhanahu wa ta'ala. Gamit ya nambas mo sa miyaan nga daw palay di kati magdusi. Na kayo man luog nun. Kayo man lahat. Kayo kaupunon ng bungan sa agama Islam. Magluog kayo taman-taman. Luog. Maya hadya ko magsanda, yung kinakanin kasarap ko fried chicken, at tawa kang kasarap ko may kinilaw, may samyan, mangan samyan, may lesyen, at tawa kang mampalang ulan. Nawaga dapat bisara si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal bakas ni inatawa Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la yantihatu, insunun, insumbayang nun, insunatlay, bangke gilabi baid, si Elano geke sa niyan pinahalaan gam magdase beke si Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takhruju min baytihi illa biiznihi. Duk dinak kasi man gay mengkong dinak kyo pagua amal lupa Elano dinak kyo pagua pakalehon. Kahit kayan aman pong tinaite karendehan tabiya sa sikam, tamaap tabiya. Bisan duwi elaran si pamagsihan, atawakan si pamunutan, atawakan si pangalabasan, atawakan si pag-opisan, atawakan si pagsahaan. Isang siluma sinua ng tili, atawakan may saling pagkismis. Itag kailanin bangusan, atawakan enusan sa aturanin. Iilanin Samyan magkundatak na sa kaugtuin, ihap-hap pa yan ng atawakan pasaysayan ng atawakan pamisara-misara panismis ng silumaasad di. Buwadapon o karenahito Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda may parkalainin. Dinaag kayo kay unsa amat paano? Dinaag unungguan anak no atawakan lumaelano dinaat ka mayuraat no hirasuhan no pangapanganawat nabuadapon pangkaw pasulang aman na bisaraininin dan buwa hadya tasulang no aman na bisaraininin nahangkan bangga do to inidinan we Allah no pain ni okay orang kaday ni pain ni lumingan si lumakmiaan lumaksiina sumagawa na pinimit daw rasad jarwin sa kagkuhapan. Kadari kaya pagwa biiznihi. Bangyalay, pangandaak na tawag kan excuse niya man tao. Bangyalay sa nag-izin ne. Bang samyang niya izin niya man tao. Iya sa halumit. Nga na plumasad di. Mismo samyang amma no ina no pong tinain mo mata mo man binaruhuwa. Iya kadari pagwa. Yes, wa idin kadari pagua bangsa miyaan ga aniya idin sin Elano yegi kadari pagua amanim lumano. Fa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in fa'alat dhalik la'anatha al-malaikatu hatta tatub aw turaji'. Qil wa in kana zaliman, qala wa in kana zaliman.
Apabila pa inne hinang na imme damit kanien, imme kemon na ien, pagua ang maluma na ibisan maid, mentong haddag ibisan kung ang simian sanam, ilipito ni haddag pikok gana sanam net, kaya ko samiya. Saan malakitap, bang malay ginabiaro, ikan imahan, supaya tedon widrida duk asa sinelanon. Nagya sabihin pahala mga nyayalay, sabihin tumbas atau akan siksa sin mga nyayalay. In mga nyayalay dati mag-angan-angang na pain mo Allah kung yung magtaas pag-iangan nyaya atau akan samian girudan tu mag-ibadat. Buada pun sabihin pag-ibadat lay si Allah nulay, sabihin pagtaat mo si Allah nulay, sabihin na panangungan sa agama Islam. Ganiya parsupatan na in pagtaat na nilok pagtaat no. Ganiya parsupatan na magtaat bukay. Al-muhim, tuhutun in pangandakan sin Allanon, nuot ko sin Allano, nuot ko sin Bisarana, subay ko nuot si iya. Subay ko pasulang si iya, subay sinan, yan makarunok ko pangatan na, magkasurut-surut ko pangatan na, ang supaya tadda rin riya duka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tamassuhumun nar. Niya pain atas telu perkala yesawa inis ni rem jahannam. Yesawa siniksa ne. Sumagawanin bisan suryab jahannam gated si pinananaman wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yesa wadi nagsekan ne kemarem jahannam sumagawanin si bisarain gay bisan ke senian talelet gay bisan ke tadoklet wa jahannam dan buwan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mar'atul muti'ah dan buwan ang ininen yene gay pinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala jahannam gay pinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala kabinsanaan. Yene pa inne dende magtaat si Allah ni atawakan no masunurin pentagalogin. Yene nuot si Allah ni mangniat pangandakan si Allah ni. Yene bang pain Allah ni ningko kioningko. Yene bang pain Allah ni dake mistar. Yene bang pain Allah ni pain lampahan kumaglampa. Yene bang pain Allah ni pain busil-busilan kubusil-busilan ni. Yene bang pain Allah ni pain ni Pikyo belihanun ko atawakan pikyo tiplahan ko panas dia magrepius atau hindi magreklamo. Iya din dende mutiahi. Dumain na jatinhut nin pangandakan sin ina Tuhan ne. Dumain na jatinhut nin pangandakan sin Nabi ne. Buat malaingkan kaya bisara tagnalay. Gated kyo sampuna in pagtaat nun. Gated tatune in hak sin Tuhan nun. Malaingkan. Dugdang buwa billahi samyan gay pinananaman atau akan gay bisan padoklet wa jahannam ene pa enne wal waladul barru li walidayhi gini samyan ini sarate pahat ene pa enne nakanak labay hadja ene nambuwa nakanak dan buwa lilla ene samyan magbakti atau akan magtaat si duya masagto ene. Si katelu pa enne wal mar'atu sabur ala ghirat zawjiha. Ikatalu ene sinan gay pinananaman wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yene kabinsanaan atau akan asinar ka jahannam. Yene pa inne rende asal magsasabar. Yene sifat nin magsasabar. Buada pun may karendahan ko ito asal liyang terkimasua magsasabar. Yene rende pa inne magsabar pangimbune. Yan renda bisan sa inyo pangimbune si Allah ni atau akan silwa ni sinabaran wene. Yan renda bisan kita ni samian Allah ni magtutut hati-hati kuwa ni bang dumen usab si daw ni samian sinandalan at jawene. Buam ut malingkan ni kekame kerendahan ku itu bang kita ni samian Allah ni magtutut kuwa
Pare sabsanan hekka bisalane atawa kan hekka hoppotne. Ina sa painne si ano ko ay patongeng-tongeng painne ko ay aso. Isa niyan si ano ko ay patongeng-tongeng sa niyan ko ay nandiyapain mo kinaganin si iyan sa niyan. Wada pun okay ramwa pung tinaiku. Bang dumen dudawar mo sa niyan elan musika. Sa Sabar ini saha alu siya in magsabarin. Ini pagkapagsabaran wene bangsa Ingles niyan. Ini pagsabaran ni silwane. Ini makapagsabar silwane. Nawakekahan ko ito karandihan naman kita gatag niya siyan pagsabaran ni. Geset makasabar silwane. Doon na dyan numbi. Doon na samian mitna. Doon na jabayuan samian binatadnin. Binataran kayuma. Tarang kemon bayuan sa mga binitaran ay mga tatiman sa mga inluwanin. Buadapon, niya bisa tasabot. Asal gaitad pinahamutan ni Allah subhanahu wa ta'ala surga. Yene delle sa miyan lando kuri tumbi ng sila si pong kinainis atawakan silwane. Na buadapon suway kayo magsabar. Bangkanian ng tagalawat kayo suway kayo sila pasabar. Yene sa miyan si selos atawakan si kimbusin en lano. Yene si miyan silwane ulit. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيل يا رسول الله تطيلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أي النساء أفضل قال عليه الصلاة والسلام هي التي تطيع زوجها إذا أمر وتسره إذا نظر سنة فإن رنده إلى سنة pinaka-afdalin sino tayo na pinaka-afdalin dumahin sa miyan pinaka-afdalin lantik talaknen subuk sedang lipstick dan atau akan molak dan atau akan lantik bulik dan tapi ya sa demi pinaka-afdalin dan sinabot sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan danne magtaat siyalane yan silang danne pinaka-afdal na danne yan danne magtaat tapagabuhan lingkat nun cute nun manis nun gaya lagi na si Allah subhanahu wa ta'ala yun. Bangin kau kay magtaat si Madutero si Allah subhanahu wa ta'ala. Buwagati kay magtaat sa miyan si Elano. Salamilan mi na kirende bang kay magtaat si Elano. Datagabuhon diutirong kalayanon in kalingkat mo kamanis mo yun. Ganyan hargaan si Allah subhanahu wa ta'ala. In mahargain, yan naman to magtaat si Allah subhanahu wa ta'ala. Magtaat ko si Madutero, duk magtaat ko si Elano. Gakit hatino. Sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إن فإن الدنيا bang pinaman kinahantang kaya pa'in kalalamihan luk ka-enjoyan hadja sumarawanan sa hatlet ini magpandari putuk ti hadisin yan sa miyan luk damwa hadis ini na pagene pandak tayo nag sama sa kamang tumata wa ruya an asma ana binti yazid al-ansari alayhi wa sallam wa huwa bayna ashabihi فوقفت على رأسهم فقالت يا رسول الله إني وافدة النساء إليك قال ما تريدين فقالت يا رسول الله إن الله بعثك بالحق للرجال وللنساء فآمنا بك واتبعناك ولكن يا رسول الله نحن معاشر النساء محصورات قوائد بيوتكم حاملات لأولادكم وأنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز وفضلتم بأفضل ذلك كله الجهاد في سبيل الله يا رسول الله وإن الرجل إذا خرج حاجا
أو مرابطا أو معتمرا حفظنا لكم أموالكم وغسلنا لكم ثيابكم وربينا لكم أولادكم أفنشارككم في هذا الخير والأجر يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه للصحابة فقال هل سمعتم مقالة امرأة أحسن من هذه عن أمر دينها؟ فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء انصرفي وأعلني على من خلفك إن طاعة الزوج يعدل ذلك كله. ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم وقليل منكن من يفعل. فانصرفت وهي تهلل وتكبر حتى وصلت إلى نساء قومها فأردت عليهن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحنا وآمنا جميعا وسميت أسماء رسول نساء العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan buah waktu si Asma ini hendak bicara tekad si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ras nerwini magmamsakan. Gua sahabat kisah. Sahabat ni. Iya samian nenge. Sirihluhan Rasulullah atau kasiruluhan ni sahabat. Pene ya Rasulullah. Denna tadpainne in ako pinabo ko pa inne atau kan dinaku pito. We samian kabangsa karendihani. Nakupay na pito si kao. Ben Rasulullah ina pa ini kailangan nun atau kan ini pa ini hajat nun atau kan ini samian problemale. Faqalat ya Rasulullah. Ben pa ini ikaw pinabo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ina samian mo kasaben nalan. Sini kalilahan duk karendihan. Irrijali wal nisa. Mag-aman kami si kao atau akan magparatsaya kasi kami si kao. Duktut kami keo. Sumagawanin okay Rasulullah. In kami pa inne may karendihan ininen. Ina samian mahsuratun qawaidu buyutikum. In kami pa inne kantang asal dirang pa inne sin lumabi. Kami na pa inne manungguan lumabin. Gananiya pa inne lugar kami pagua man lumabi. Mag-ayurakaam. Ngayura pa inne anakbi. Sumagawanin pa inne kaam. Pinalabi kami Allah subhanahu wa ta'ala ban kami. Pinalabi pa inne. Ina samian duk Jum'ah. Kata dobi pahala. Jumaat. Duk jamaat. Duk samian sambang jamaat lo. Duk samian misita sin kenag asaki. Duk samian ina samian. Wasyuhudul janais. Duk pite kampainne misita atawakan nambahan atawakan samian. Ngubur may amatele. Wafuddiltum biafdali dhalika kullu al-jihadu fi sabilillah. Duk pinalabi kampainne amman kami mula-mula ina samian. Amman maiin ina samian jihad si Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan si kabayan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah. Wa inna ar-rajula idha kharaja hajjan aw murabitan duk in painne lillahi man painne pagua man lumana maghajja atawakan magjihad atawakan magumra. Parihala kami painne sika min tartar taambin. Duk gosean kami painne dekdakan kami kasenmek-senmekan bin. Duk terbiya kami samia hinatul inka anak-anakan min kanakan bin. Ini pa inne. Lumanud kami pa inne makaido pahala duk tumbas pa inne ya Rasulullah. Ini ke pahala samia me makiyaratul mardale atawa kan syuhudul janais atawa kan magjihad lay. Pahala yang samia ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini sahabat ne. Ini bisaranin pa inne makakali ni kampain ni bisara kwe samian bisara hap pain ni bisara kwe pain hap sin bisara nambo dende ini samian si ina perkala pag agamane pain ni sahabat ni Rasulullah ga kami pain ni makapaghina ga kami pain ni makapag-angan-angan we niya pain ni dende samian kahidayatan katuan samian ini si kwe perkala ini samian pahalang ni sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasi Asma pain ni okay pain ni Asma painne tahala ne ke watawakan patujju ne ke painne pisi ne karan hanlay
akahanun pa inne me karinnihan le yene samia manganda ka patuju siya kuhin penalted pa inne itu syahid din penalted pa inne in pagtaat di pa inne si Allahrin asal kwe dukam pa inne ya'dilu dalika kullu asal kakubera ni kemo maksud nire inurungan kami Allah subhanahu wa ta'ala pahala pa inne kwe saman pahala ini saman magjihad le kwe pahala samyaan jadatul marbale kwe pahala ini syuhuru janaiz kwe pahala ini jum'ale wal jama'at le inurungan kami Allah subhanahu wa ta'ala pahala kwe pahala ini demikian tersebut le samyaan patuju ni sa asma dukinakahan ni wene ini samyaan ini akasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si siyele duk samyaan pataykut ne watu hallilu duk pain ne pagsabot ne la ilaha illallah watu kabbiru duk pag Allahu akbar ne sambi inakahan ne samyaan wene ne karnihanin samyaan magkaharad si sallallahu alaihi wasallam wa qalilun min kunna man yaf'al si saili ne tersebut le ini idin magtaat kam si Allah bi atawakan ini si kailahandi sumagawa ng pen asal kulang tid ini makahinang ng bankam nabuada po ne pananggungan sa agama Islam ne pong inay karindihan bisan esewon hadya pahap kausamian tek kasi elew kiamat pa inno ya Allah ga tahati ko Qur'anin ya Allah ga tahati ko hadis nabihin bigay ko pen makahati Arabi ko makabasa wada pun gannya hujjan ulai iki macam makaliskas tekalai sabab na palangungan sa agama Islam ilausangan na in kaulamanten in kaustaranten in kaguruhanten magpuputan nagbahasa lagsi sa tibdala din magbisara bahasa anak matari mag-research magbahas ini may parkala ininin wada pun may parkala ininin palangungan sa agama Islam duminin basta-basta taeddo we samian ina waktu dikidiki suwe samian siner, suwe sinulat, suwe ilugtuan na supaya hadja kapasampay si kame para kalaininin. Nagaanin niya hudja bitek kasi ilaw kiamat. We angkan kampaindi kapag tato ikitatilit Quran yung nuksunahin. Bakas ni painni sipatin mupotan si ka. Bakas ni kami nagkahan mang ini kawajiban bin. Bakas ni kami nagkahan mang sa ingi pagtatin sumagawa ng kampahil-pahilbi. Hinaman-haman webi. Nga niya alay samian. Ini tarapat bitek kasi ilaw kiamat. Yulo ka makas inakahan makas ni kang pinatarangan. Ilaw sangan ni pagpatarangin. Sukup ni enarara kusika maid ni kusika mang ni alay ka magkulang atawa kang magtawa ihek ka guru te patawa umbisa siya ako magmaaf sa kam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.